siyijwayele zona iy'ngoma yitrend, kodwa hhayi njengale. Yazi le ngoma lena igijimisa abantu nameva unyaweni. Inkosi impela umuntu utshikiza nomjovo ey'nqeni. Phela kumaskandi kuyi-competition, siyakwazi nje lokho, akufunakala sekuthe ngade asikwazi. Hayi, ibeke i-ayini emhlane emfaneni. Ingoma etrenda now and then nithi seniyakhohlwa iphinde iqale phansi, angazi ngangiyithanda into enhle, amandla engangingenawo. Kodwa-ke into engiyithanda ngale ngoma, khona lento eyishoyo lento kuya ngokuthi ngubani, uhamba iy'ndawo ey'njani, uphila nabantu abanjani. Ngoba into eyenzayo njengoba i-break ama-record nje, njengeminye imisakazo ekwazi ukuthi iyawu-recognize umaskandi futhi iyawuchumisa, iyawuphakamisa. Kumele ngabe lo mfo akapheli laphana elentozaneni, kumele ngabe sebake bambiza kweminye imisakazo kodwa mhlawumbe eqhambisa umaskandi, ngoba uKhozini angiboni ukuthi bengambiza. Why ngangibona ukuthi bengambiza uKhozini? Le ngoma expose uKhozi ukuthi into eliyenzayo liyenzela lentozana li-prioritize ibhizinisi kakhulu, shuthi imali yabalaleli balo kunokuthi mhlawumbe umhlaba uthandani. Ukuthi umhlaba uthandani lokho akuprova ngemali, kuprova ngama-streams abantu abadlala ingoma. Ngoba angeke yabona lezi number zakwaRisa, angeke uqamba manga uthi noma mhlawumbe kuthiwa unomuntu oxhumene naye kwaRisa lapha enifolana naye ukuthi akukhuphula inamba yama-streams, ngoba uRisa kumele ukuthi ubhadale leyo nto leyo, futhi kumele ukuthi ukhiphe i-award formal. And uRisa is not only about mhlawumbe umaskandi noma nani, uphethe wonke ama-genre, international company futhi. So kunzima nje, kunzima. Kumele ngabe kodwa umfosa beke bake bamthinta-ke bathi akazochaza ukuthi wayecabangeni azacule le ngoma le, kwakwenze njani azabiza ulwazi umfeaturisha. Yabona lawo ma-interview ukuthi omunye umuntu osathuthukayo emculweni yini into angayenza ukuze azafike kuleli zinga leli lokudlalwa komusic wakhe noma ukusupportwa kwengoma yakhe. Wayekona umuphi umuzwa ebhala engoma le, bese-ke mhlawumbe-ke bambongela-ke besho ukuthi into becacisa ukuthi into abambizela yona yiphi. So kube sobala nje ngoba phela vele into engakazi ize ibe khona iziyenza endimeni nje yabo. Bakhona abantu abanye bayabadala yonke lento lena. Le ngoma iqale yathi angazi noma ifika ku-7 million yini, noma ifika 8 million, kwathiwa i-break i-record yadlula ngazi iy'ngoma Shino uMtekhala, yazi ngangijeda umuntu oyedwa Shino uMtekhala. Hayi still yahamba kakhulu kwethu manje ku-Spotify ibheko 10 million lapho. Abantu bayasubscribe ku-Spotify, ababhadala iy'mali zabo. Ilokhu ishilo nje njalo, iphinde futhi iqale phansi futhi manje njengoba nje unyaka usukule sisimo lesi. Inyanga yesingaki manje? Phela waphela inyanga ka-6 manje, uhafu wonyaka phela loyo manje. Ingoma elokhu ihluphile, lokhu igqilazile nje, igqilazile yodwa. Kodwa-ke basho umnikazi wakhona wathi kuya ngokuthi ubani, uhambe iy'ndawo ey'njani. Kuphela angayisho lento lena lana, khona siyambongela shemi, iyahamba into yakhe, akujwayelekanga for kwamaskandi. Hayi ikhala one way impela, kubuhlungu. Noma unga-act ngathi u-right, uma ukuthi lo muntu ozonda nabantu ugijima neve unyaweni, wena uthi u-right kodwa uyabonakala uma ugijima ukuthi hayi lona liphukele phakathi.